uramutse ufasha abataka baye bose ukabashyira mu kibuga cyangwa abantu bose bakunda kwataka muri box kugira ngo ugire nombre cyangwa adversaire umurusha umubare muri box byagenda gute? Ikaze ku Munota Sports, urakoze nimba ukomeje kurikirana ibikorwa byacu. Ejo APR yakinye umukino na Matare, umutoza Taleb ashyiramo abataka bose, ndakubwira Fidali, ndakubwira William Togime, ndakubwira Watara. No kuvuga ngo ikintu yashakaga muri icyo kintu ni iki? Yashaka kureba ko aramutse none afite abantu bafite instinct cyangwa ubwo bushake bwo kujya muri box yabasha gukorera amahirwe. No kuvuga ngo mu bintu APR yari ifitemo ikibazo umwaka ushize, najyaga mbona rimwe na rimwe ugasaba Watara wenda yagiye gushaka gukrea mu mande, yatera nka cross n'abantu bika igitego. William Togime yatsinze Rayon Sport kuri finali y'igikombe cy'amahoro, yagitsinze ari wenyine muri box. No kuvuga ngo yatsinze igitego gifite probability nkeya, ari abikwereka ubuhanga bwe, ariko mu buryo burambye si ikintu gituma utsinda ibitego byinshi kugira abantu bake muri box, kuko ibitego byo muri football 70 kujya kuri 80% biva muri box. Rero ikintu hano kuri Matare, igitekerezo umutoza APR akomeje muri ya gahunda yo gukomeza gushakira ibisubizo APR yashyizemo abataka be bose. Rero wasanga kubona APR ifite abantu byibura munsi ya batatu muri box byabaga ari gake. Yabaga ari undi muntu wagiye gukorera, tuvuge nka bataragiye ku ruhande, wo bita Memer Dao yaramusimburaga muri box, cyangwa wo bita Traore. Rero ibi bintu byatumye APR ibasha kwataka Matare. Buriya nurebeye zita kimwe ku busa, APR yagize amahirwe menshi cyane muri box. Wasangaga ba kabiri na gatatu bari bo bahejeje impande, none abataka bose bakaba bajya muri box. Abana nk'iyi situation abataka bose akaba uburenganzira bwo kujya muri box, urababona barangiza umuntu wo kuri kabiri cyangwa kuri gatatu akaba ari we ubasha gukrea baro ziturutse mu mpande. Icyo kintu rero cyatumye APR ibona amahirwe menshi kuri Matare. APR umuntu arebye match nimba arabashe kuyireba ukava mu kazi cyangwa iki kareka ibyirimo kugira ngo urebe APR bikundira, wasanga APR ariko kuniri gukina. Rero umupira hano William Togime arafashe awucomekeye bita Christian. Ni kuvuga ngo amahirwe menshi APR yagiye yakreye ikoresha aba fullback babo cya kabiri na gatatu. Warangiza bya bintu ugasanga areba nka gutya, uyu yatatse deuxième poteau yari kwataka penalty deuxième poteau, ugasanga n'ubundi si nubwo William Togere watangiza akisi adahari, APR byibura atakishaka box abantu batatu iyo byabaga ari ngombwa, bigatuma bakriya nombre. Urabona byibura adversaire mukamungana cyangwa muruta muri box. Nicyo gitekerezo aywana birangira nakwema igitego kuri ya system bakoreshaga, dukoresha fullback ajya akora performance nziza arigaragaza, ariko umupira muri box abataka bose ba APR barimo hano utarimo ni William Togime, ariko twavuze ko yabaga atarimo yasimburwaga no mu mediateur hano ni Traore. APR itsinda igitego, abari kuvuga ko offside babanze basubiremo bareba icyo itegeko rya Orje rivuga. Ariko tuvuye ku gitego umuntu arebye APR yarahushije byanye twavugaga, yabonye amahirwe irahusha. Ariko nanone ni ikibazo kuki APR ikunda guhusha cyane, kuki APR ikunda guko yakushije byiburi no match APR yabidahusha byari ibitego 5 kubusa, biriseri ibitego 5. Ariko APR icyo kintu nimba twayibara muri confidence, nimba ari umutoza finishing simbizi, ubundi hari ukuntu izindi staff nk'ubya APR nyirege bitewe n'ubushobozi mbona muri APR abaje amafaranga bashoramo mamoni ifite staff noya. Ubundi ikipe zirenze ziba zifite n'abatoza babataka nkuko zigira abatoza b'abazamu, nta kipe itagira umutoza w'umuzamu, ariko hari zigira abatoza babataka aba defense. Kano kantu ka lack of confidence nimba cyangwa ari lack of training simbizi, kuko umuntu bashije kuri APR na match banyagiwemo na Gor Mahia 5 kubusa mu minota 20 ya mbere pe. APR yabushije niyo yari iri kudamena umukino. Yaba ari ikipe iri clinical, hari nk'amahirwe Amani Michel yabonye amahirwe make yabashe kuba yaba ari clinical, bakatanga ikipe igitego. Uri ikipe yatanze igitego story itinduka, ititangira kugutinya, ititangira kugenda yigengesere, dono ya nakata kishaka kukishyura ukaba wayikubitamo ikindi uko iri kwataka ibintu byose. Rero aka kantu ko APR ihusha bya atari kamaze igihe, buriya wataratsinda cyane ari karanahusha. Ni byiza umwata kuhusha, ariko iyo ushaka gukuramo za Al-Hilal cyangwa za Pyramide za Zamalek, za kipe zigwa amahirwe make ashoboka mu mukino, bisaba ko nawe amahirwe make ubonye uyabyaza umusaruro. Bisaba ko uba clinical, bisaba ko uterekamo
kuko bino byo kuvuga ngo twarunzemo abataka twarangiki ni byiza ko bituma tubona amahirwe, ariko iyo tutabasha kuyakonkretiza nta kintu biba bimaze. Muvuma z'ubwenge kubona amahirwe na Ameni Michel nawe yagiyemo ahushike, nawe yari afite iyo presence muri box, ikintu kizibona ko ari ikintu ari gukoraho presence muri box. Tugire iyo presence muri box, dushyiremo baro ikipe tuyatake, ariko uko guhusha biracyakomeje kuba imbogamizi kabisa, cyakomeje kuba imbogamizi. Ariko sinzi niba ari gukora kuri confidence z'abakinnyi, sinzi niba ari iki, kuko ikindi nimba abantu bagiye bibuka hari match yabereye Nyamirambo mwaka ushize ya APR na Al Hilal. Al Hilal itsinda APR 2-2 I guess. Abantu baje kubona umukino mu minota nka 30 ya mbere, byibura APR yari kubona ibitego 3, ariko kwa gukomeza guhusha bakagumisha adversaire mu mukino. Cyo kintu rero adversaire ukomeje kumugumisha mu mukino, yari umuntu rero idahita gupofora bimwe bibi cyane. Rero iyi ngiyi niyo defo yindi nabonye, ariko byibuze ukabona ko iyo ubwo bushake bwo gushaka kwataka box, ubwo bushake bwo gushaka kubona ibitego ewana ni byiza cyane ewana. Cyo kintu cyo nyine navuga, dukomeze turi pre-season apete nimba gifite indi mikino ewana. Umbwira ikintu witezeho, urabona ino ataka ari ikintu yafasha APR, abataka batatu kubashyira muri box wana ikintu babafasha. Umbwira ukuntu byumva ewana. Urakoze nimba ugeze hano no video, hasta la vista, ukore subscribe, ukore like, bayita ku Munota Sports. Urakoze cyane kabisa kabisa kabisa.